Angibingelele bonke balaleli belo msakazo iVoice egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Namhlanje kube ngumthwalo enhlitiyweni yami. Ngisahleli lapha ekhaya ngifunda izwi kaNkulunkulu. Kwase kuba umthwalo omatima kakhulu ukuthi kongathi le ndaba lomthwalo ngovayo ngingawedlulisela emakholweni onke, emabandleni onke, ngoba lesimo esibhekene naso bakwethu isimo ebesingalindele ngumuntu. Ngisho uhulumende umbala wayengasilindelanga nebathandaze nebaprofeti abadumile lesimo bebangasilindelanga. Manje enhlitiyweni yami ngavuka umthwalo ngibuka simo lesikhathi sikuso namhlanje. Kwase kubuya athi ngiyobheka izwi kaNkulunkulu. Sibonile isikhathi esendlulile besikhuluma kakhulu ngokuhlupheka kwaJesu, kuboshwa kwakhe, simthethe nje sihamba naye saze sawufika lapha egwetsha khona, sawufike lapha selahlwa ngecala. uPilato semkhiphela ngaphandle kuthi akafuna ngicala kuye. Sengathula ngacabangisisa, kwavuka umbuzo uthi Jesu wayezeleni emhlabeni kanti? Yini into wayizele? Sibona ukuthi le ensimini yaseDeni kuGenesis sibona kungena sitha saNkulunkulu, singena kumuntu, siyamhlukanisa umuntu noNkulunkulu, siyamkhipha endaweni yaNkulunkulu, uhlala yedwana. Siyezwa lapho uma sifunda kwincwadi kaGenesis, uNkulunkulu mefika ngokuphola kwelanga thola Eva na-Adam abasekho endaweni. Kuvakala iphimbo elalikhulunywa nguNkulunkulu. Adam, ukuphi na? Kusuka leso sikhathi abantu bahlukana nemidalo wabo, kwangena butha. Uzamile uNkulunkulu ke kutoho Nkosi yami le mfanekiso wakhe ungalahleki. Wazama indlela, wathatha ivu yazohlatshwa, bokuthathela igazi kuzanywe abantu ukuthi babuyele babe nebudlelwane noNkulunkulu. Nale mhlatshelo yahambe yonakala. Ngasho nje ethi namhlanje ezona kithi kuzanyiwe zanti indlela ukuthi sivikele sifo esesiceda umhlaba, simosa lizwe lethu. Umnotho uwile, emabandla ayafa, umsebenzi uyafa, abanye baphela ngomsebenzi, abanye abazi bazodlani ngalesimo. Ngazibuza nje, uJesu uma eza la emhlabeni wayezelani? Sasingenawo umsebenzi eTestamentala esasinike wona. uJesu wayeseletha umsebenzi ke ukuthi sisebenze, uthi kumele ukusebenza umsebenzi longithumileyo sesemini. Ngiyawuthanda sibuke lo msebenzi uJesu anikeze wonke umuntu. Wonke umuntu awumlandele uNkulunkulu unikezwe lo msebenzi. Siyafunda lapha, sibona Jesu emva kokufa esevukile. Siyafunda incwadi kaMarko, Jesu sebathelwe kusehluko 16
ivesi yokuqala sifunda ukuthi Jesu wavuka abafileyo. Salidlulile isabatha oMaria Magdalene noMaria unina kaJakobe noSalome bathenga amakha ukuba beze bamgqobe. Ekuseni kakhulu ngosuku lokuqala lweviki beza ethuneni ekuphumeni kwelanga. Bakhuluma bodwa bathi, ngubani oyakusiginqela itshe lisuke emnyango wethuna na? Lapha sibona labesifazane bakhulumisana endleleni ngoba babona ukuthi unelitshe elalivimbile ethuneni kaJesu. Bakhulumisana bodwana bathi ngubani oyasusa ilitshe. Ekuthi ngambonga uNkulunkulu ngalabo mama sibindi sabo amadoda azivalele balekile kodwa banquma isibindi bavuka bayethuneni likaJesu. Yilapho ke Jesu aqala manje kulungisela ukuthuma bonke bakhe. Ngifuna ukuthi khiphe umuntu kaNkulunkulu. Uyakholwa? Kawukholwa uthunyiwe. Asesiboneke isizwe ukuthi uthini Jesu esefikile kubo. Funda verse 9. Esevukile kusesekuseni ngosuku lokuqala lweviki wabonakala kuqala kuMaria Magdalene ayekhiphe kuyo amadimoni ayisikhombisa. Yena wahamba wababikela labo abebenaye uJesu besalila bekhala. Kwathi bebona sebezwile ukuthi uyaphila nokuthi uboniwe nguye abaze bakholwa. Isono esikhulu esisibona la. Ngiye ngakhuluma lesikhathi esiphelile. Ngakhuluma ngokumiswa kwalenkonzo yePhasika uthi yamiselani. Manje la siyasibona isizathu. Abantu basheshe bakhohlwa lokhu Jesu abatshele kona. Lokhu Jesu abafundisile ukuthi uzohlupheka abulawe kodwa ngosuku lesithathu avuke. Bakhohlwa abantu. Bajwayela ukudla kuphela. Njengamhlanje ngiye ngathi mina mangifika le ndaba lena yalesimo sase-South Africa noma emhlabeni wonke okuvaleka komsebenzi kuvaleka ngamathuba ngathi uNkulunkulu wenze kahle kuthi ngesikhathi wonke umuntu ekhululekile uvele isikhathi esinje umuntu yohlala ngoba engakhona ubulukhuluma enhlitiyo yakhe kuthi angamkhonzi uNkulunkulu. Isono esikhulu esisibona la uthini verse 10. Yena wahamba wababikela labo Verse 11. Kwathi bona sebezwile ukuthi uyaphila nokuthi uboniwe nguye abaze bakholwa. Isono esibi esikhulu umhlaba wonke. Ngisho emakholo embala. Isono sokungakholwa. Sona sibule umhlaba. Sona sokungakholwa. Bani benkosi ngilethele umlayezo kuthi ake siphaphame. Ngizwile abanye bakhala ngokuthi baphele abasena kudla abasena nani kodwa bakhohliwe kuthi bamkhumbule lo mdali. Umdali wezulu umhlaba akalambi akazeli yena ngelisusu ilanga linye nje nalesimo ngasimisa kudla kuvele. Bantwana bakaIsrayeli baphela ukudla ehlane. uNkulunkulu wanisa imana. iBhayibheli lithi badla kudla
okuphekwe izingilosi ezulwini, ngoba uNkulunkulu wethu uthembekile bakwethu. Ngeke siyekelele noma simo sinje, basiyekelela abantu. Ngwabonile amabandla asasiyekelele, khohliwe ukuthi kuyadingeka, kwadinga kusetshenzwe, kwadinga kunikelwe, kwadinga kufakazwe. Sithunyiwe bakwethu, nawe uthunyiwe kule bhizinisi yakho kuluthumile. Cabanga abantu abasemajele bazawudlani wena usonga isandla nje ukhalela ukuthi uthola imali yokuthenga ligwayi bhema igwayi. Badlani abantu abavalele. Sikhohliwe manje, isono sokukhohlwa yiso esibulele abantu. Jesu wabasola ungakholwa kwabo. Ngisela ngizokhumbuza bakwethu, ngikhumbuza umhlaba wonke ukuthi ake siphaphamene, asivukeni sihlome izikhali zokulunga. Lembi le yalesifo ngeke icethe ngisho liviki noma lilanga uma thina wonke amakholwa singasukuma, sibophe ingalo zethu, sime eqinisweni, siyokhuluma uNkulunkulu, sitshele uNkulunkulu ngalesimo esikhona. Na ingane zethu ziyalamba, nakubantu bahlupheka. Abanye siyazi phela benkosi ukuthi ezinye izingane ziphila lapha esikolweni ngalesobho eziphekelwa yona, ngalokudla ubuyake. Kubuyaphi? Wendeni wena? Uyini umzamo wakho? Ukucabanga yini kuthi nawe noma ngelinye ilanga sawuthenga iphasele lesobho ulimikise lapha esikolweni ukuthi labantwana abahluphekile badle? Hawu bantu benkosi, sibona la isidingo sokufika kwaJesu emhlabeni ezele thina abantu. Sesizobona-ke ukuthi ukuthini Jesu. Ake ufunde emva kwasabasolile, funda verse 15 lapha ekhaya lakho. Wayesethi kubo, hambani niye ezweni lonke, nishumayele ivangeli kuko konke okudaliwe. Sibona Jesu manje uthuma abantu, uthuma wonke umuntu. Sithunyiwe bakwethu, akuthunyanga mfundisi, akuthunga bishophi, akuthuma mkhokheli. Sithunye sonke kuthi sokutshela abantu uthi kuko konke okudaliweyo kudinga abantu baseshelwe kuthi Jesu Kristu uvukileyo kwabafileyo. Ngiye ngafunza isifundo, ngingekho lapha ngabela pha phesheya kwa-Israyeli. Ngabona ukubaluleka kwethu thina lama South Africa, kuthi thina sibaluleke ngendlela emangasayo. Siyakholwa, sikholwa isimo seGetsemane singazange safika kuyo, sikholwa isiphambano saJesu singazange sasibone bethelo, kodwa ngokukholwa siyakholwa. Abanenhlahla ababusisiwe bengakholwa, bengabolanga. Ngiyakuncenga-ke, sithunyiwe abantu benkosi, sithunyiwe emhlabeni, sithunyiwe kulelizwe. Laba abantwana bethu bayafa, nazi ingane zethu ziyafa, la imishado, la emakhaya. Sizwile ukuthi umsindo omningi emakhayeni abantu. Yini indaba? Bakhohlwe eyona ndaba ukuthi bathunyiwe. Sithunyiwe bakwethu, kuthiwa zonke indawo asimemeze ukuthi Jesu uvula abafileyo. Sithunyiwe, sibiziwe. Nawe osebenzayo uthunyiwe. Uyini umzamo wakho wendayo?
njengoba izwe lilambe kanje wendani ngemali yakho usiza kuphi njengoba unebhizinisi usiza kuphi ngoba uthunyiwe bangafi bantu khona wena uNkulunkulu ubheke wena sibitiwe kwethu sathunya kulomhlaba konke okudaliwe uNkulunkulu uthumile uJesu engavuki azange akhiphe lamazwi othi hambani kodwa uma sevukile uthi kubafundi bakhe hambani nishumayele konke kokudaliweyo okholwayo abhabatiswe ongakholwa uyakulahla iyona umsebenzi omkhulu bahlobo bami engifisa thina namhlanje sonke singamakholwa sicabange ngalaba lambile sicabange ngalaba laletsigangeni bengenathi ingubo bengenakudla mzama umuntu esiwendayo othi inkosi ngasitha nathi silule isandla singasolo sibheke uhulumende ukuthi uyena ofanele sisithe nathi kube khona esiwendayo makholwa vulkani befundisi vukani sibuke selelizwe lakethu sitha ngani emabandla yafa umnotho uyafa kukhona futhi sikwendele umhlaba Jesu angakabuyi sithunyiwe bakwethu wona lamazwi ahlethe enhlitshweni yami ukuthi ungondlulise emhlabeni wonke ukuthi kube khona sikwendayo engiyakhuluma kwabanye abafundisi ukuthi yini umzamo siwendayo thina noma kube khona liphuthanyana thina amabandla aphansi azange simenywe sibitelwe ukuthi okukhonjiswa isimo esibhekene naso sibile simba makwethu indlala ikhona umnotho kuhle ngisho amabandlela esinawo esikaphethe bakhohlwa ukuthi emishini kudliwani emishini irent iyabhadalwa gesi uyabhadalwa ufuna thine esikhona emabandleni ethu nasemabandleni emakhayeni ethu silule sandla sibhekana nesimo esibhekene naso ungathi uNkulunkulu angasibusisa sibhekana imisebenzi bakwethu emosekayo kodwa uphele lamalanga soba sikuphi soba sidlani soba sibonani sendani bukani bakwethu izwe lethu liyafa ngathi inkosi ngasisithe lo mthwalo ninawo kube ngumemetele ezizweni zonke kubantu bonke kuhonke umuntu osidalwa azi kube khona into ayenzayo nyakaza nawe alingapheli eliviki kungekho into oyenzile ngamandla akho nemali yakho ngomlomo wakho sikhala uNkulunkulu osezulwini uNkulunkulu uyezwa uyaphendula uthi yena umekhuluma Jesu uthi zanike mina onke nenikhathele ensindwayo naniphumuza basindwa abantu basindwa inhlupheko basindwa ukugula basindwa izinto eziningi basindwa abanye basindwa inzondo amasindwa inkani kungathi inkosi ngasisitha sitha kuJesu wangasiphumuza yena ulungile yena uyaphila ungumsindisi uzele kona lokho tofuna nokusindisa okulahlekileyo nani balaleli nilethele umlayezo na wonke bazalwane onke emabandla nyakazani nibone sekwentekani ningasonithulile nje abanye basifonela kodwa bakhohlwa ukuthi
siphilani, sidlani. Yini indaba? Bakukhohliwe. Isona sokukhohlwa siseduze. Ngathi inkosi ingasisita bakwethu, kube yilona loyo athi inkosi ngikhumbule nami. Uma ngakasebenzi kahle, kungekho ngikwenziye, kube khona isikwenzayo. Nathi makholwa, nathi mabandla, kube khona esikwelayo. Sisite nomphakathi wakithi, sisite nabantu baNkulunkulu abahluphekayo. Ngiyabonga abalaleli ungilalela kwenu. Ungathi inkosi inganibusisa. Nanga mamlayezo enginawo namhlanje. Ungathi uNkulunkulu umusa nothando ungaba nani. Ufuna kusho lamazwi uthi inkosi sikelela eAfrika. Nkosi bona izwe lako kwethu. Ulibone Nkosi, lulingalo yakho enamandla. uNkulunkulu okuthula, uNkulunkulu omusa abe nani nonke. Amen.